Whaasila silanga. Whaatoaina whaasoli tu la fono o ele o le ekalesia. E mua on whaatulo watu ili tapua inga Samoa, whaapea le puleanga whaakipikpo Samoa pia. Ai whaasisila whaaloalo atu ili pa ia o lato uma o lo no fo ia ele o le ekalesia a mata atu ila lobaya pa lisi sinamonga se ia o atu i momoa tai ma momoa fo e whaapea. O lo mata wina pea le whaatoaina e nisi o ele o le ekalesia e au no mali sila fia po se whaatananga mai le ekalesia. O tua ane o fuatanga wa umona pāsia le malo, ma le anga i atu i le tāwha o le mangua o vaya, se ia pa ia tua o le kolisi o Sanele, ma ta amino atua i mua fau, e matua whaasa aina o nangalue ina e se tasi. O nei vaenga ele o loo aia ia mpui ai tula fono le malo, o na o pui ngau le sio manga. O ele lisi ma ele wa whaatawina, wa mai o i o lava toa oi whaatula fono ina. O ina fo i e muta ai a wati nae. O tua atu, o lo iai ele o le ekalesia, ma e au pea o na taatia o mea tō tino le ekalesia. O le a whaasolo atu a se singa o tua whale o fuatanga wano foia, ma o le ata o fia ma ave e se ina mai ni mea tō tino, o lo whaia whaasoli tu la fono ina ai. E tatalo atu fo i ma le anganga whaaloalo, i le pa ia mana mamalo no foia nei a fio anga. Ina ia soani mai ma tātou ngā lulue whaatasi e tau fia le so ona ngā lue a ino no whanga maululunga nei a wale malu pui o no whanga maule lalo o lo o a fifi o ai le mamalo le atunu. Whaamoni mole, vini mai le ofiso le ekalesia i muni vai a pia, telefoni lua o wha o, pe meli i le info@aosacatolic.ws mo nisi whaamtalanga. Tuina atu mar whaaloa lava, ofiso o le puleanga whaakipikpo Samoa pia.